umwamikazi w'Ubwongereza amaze iminsi atanze, ndetse harabura n'ikindi cyumweru kugira ngo atabarizwe, kuko azatabarizwa ku itariki 19 z'uku kwezi. Abashyitsi bo mu muhango wo gushyingura Queen Elisabeth wa kabiri bamwe baremeye abandi ntibaremera, kandi hatumiwe abakuru b'ibihugu na za guverinoma ndetse n'ubwami bugiye butandukanye ku isi. Kuko tubikesha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, gutabarizwa cyangwa se gushyingurwa k'umwamikazi ko kuwa mbere kwitezweho kuba kumwe mu guterana kwa mbere kunini cyane kw'abami n'abanyapolitike kubayeho mu Bwongereza mu myaka ibarirwa muri za mirongo ishize. Ubutumire bwatanzwe mu mpera z'iki cyumweru gishize. Abakuru b'ibihugu n'abanyacyubahiro baturutse mu mahanga bakaba bitezwe kwitabira uwo muhango. Benshi mu bategetsi basanzwe basabwe kuzahagera mu ndege z'ubucuruzi zitandukanye n'indege z'abantu ku giti cyabo, cyangwa se indege z'abaprezida ku giti cyabo. Banabwirwa ko bazatwarwa mu modoka za bisi bari mu kivunge cy'abandi bantu, bakuwe mu gace ko mu burengerazuba bw'umurwa mukuru wa London. Uyu muhango uzabera mu rusengero rwa Westminster Abbey rufite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 2,200. Twihuse gato, umuryango cyangwa se imiryango y'ubwami bw'i Burayi izahagaragara. Ahangaha bakomeza kuvuga ko bishoboka cyane ko umwami Willem Alexander n'umwamikazi Maxima w'Ubuholandi ni bamwe mu bwami b'i Burayi bazitabira uyu muhango, kandi hano tari amakuru menshi cyane dushobora kubereka vuba ahangaha agaragaza ko iyi miryango yombi yari ifitanye isano ry'amaraso. Apana kuvuga isano ryo kuvuga ngo nuko bombi cyangwa se bose ari abami, ahubwo isano ry'amaraso cyane. Bivugwa ko umwamikazi Maxima yaba afitanye igisanira cya hafi cyo mu bisekuru bya kabiri by'umwamikazi w'Ubwongereza. Reka twikomereze. Abo mu miryango y'ibwami y'i Burayi benshi muri bo bafitanye isano y'amaraso n'umwamikazi. Bitezwe kwitabira uyu muhango harimo umwami Philippe w'Ububiligi n'umwamikazi Mathilde. Bemeje ko bazaba bahari, cyo kimwe n'umwami Willem Alexander w'Ubuholande hamwe n'umugore we umwamikazi Maxima, hamwe na nyina ndetse na Beatrice wahoze ari umwamikazi n'igikomangoma cy'Ubuholande. Umwami Philippe n'umwamikazi Letitia ba Espagne nabo bemeye ubutumire, cyo kimwe n'imiryango y'ubwami bwa Norvège, Suède ndetse na Denmark. Dusubiye inyuma gato, umwami Philippe ndetse n'umwamikazi Letitia, ubu ni umugore we, bivugwa ko nabo ubwabo baba bafitanye isano ya hafi n'umwamikazi witabye Imana cyangwa se watanze. Umwami Philippe w'Ububiligi n'umwamikazi Mathilde bemeje ko bazaba bahari, cyo kimwe n'indi miryango y'ubwami nk'Abaholande. Willem Alexander w'Ubuholande nawe hamwe na madamu we umwamikazi Maxima hamwe na nyina Beatrice wahoze ari umwamikazi n'igikomangoma, bose abo ngabo ni bivugwa ko bazaba bahari. Tugiye mu baprezida bashobora kugaragara, twibanze cyane ku gice cy'Amerika, cyane ibiro bya prezida wa Amerika bya White House byemeje ko prezida Joe Biden azitabira uyu muhango hamwe n'umugore we Jill Biden. Nubwo byumvikana cyangwa se bivuga ko bo batazagenda mu modoka y'abashyitsi cyangwa se mu modoka zategura abashyitsi za bisi nk'uko zizava mu murwa mukuru zerekeza Westminster, muri rwa rusengero ruzakirirwamo umwamikazi w'Ubwongereza. Havuzwe byinshi byibanze kumenya niba prezida Biden azatumira mugenzi we yasimbuye Donald Trump, akaba ari mu ntumwa za Amerika zizitabira uyu muhango, ariko umubare ntarengwa w'ababa
bari muri ubwo butumwa, bivuze ko bahoze ari ba perezida batazashobora byanze bikunze kwitabira. Habayeho gushakishwa cyangwa se guhisahwiswa ko bamwe bahoze ari ba perezida, bamwe n'abagore babo, by'umwihariko Obama na Michelle Obama, bashobora guhabwa ubutumire bwihariye. Ibi tubyibutse ko bari inshuti z'akadasohoka ndetse ari inshuti cyane n'umwamikazi w'Ubwongereza, ari nayo mpamvu bashobora guhabwa ubutumire bwihariye. Jimmy Carter wabaye perezida wa Amerika kuva mu mwaka w'1977 kugeza mu 1981 nta butumire yakiriye, nk'uko ibiro bye byabibwiye ibinyamakuru byose bya politike. Umva ko ari ibintu bisa nkaho bibabajemo. Abategetsi bo muri Commonwealth bashobora kugaragaramo abategetsi bo mu muryango wa Commonwealth, umwamikazi yabereye umukuru mu gihe cyose cy'ingoma ye, bitezwe ko bitabira uyu muhango. Minisitiri w'intebe wa Australia Anthony Albanese yemeye ubutumire, cyo kimwe na minisitiri w'intebe wa New Zealand cyangwa se Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern, hamwe na minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau. Aba bose nabemeye ko bashobora kuhagera. Bamwe mu bahoze ari abaguverineri cyangwa se governor generals, ni ukuvuga bamwe mu bategetsi bahoze bahagarariye umwamikazi mu bihugu byo muri Commonwealth. Umwamikazi yarabereye umukuru wa leta, bizwi nka Reams, bitezwe ko kwitabira uyu muhango hamwe n'abategetsi b'ibihugu byabo. Amakuru avuga ko minisitiri w'intebe wa Bangladesh Sheikh Hasina ndetse na perezida wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nabo bemeye ubutumire. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi ntaremeza niba azaba hari, gusa ubutumire bwo kubwakira yabwakiriye. Tugarutse kuri perezida w'igihugu cyacu w'u Rwanda, perezida Paul Kagame, ntibizwi niba yaratumiwe muri uyu muhango nk'uhagarariye chair in office cyangwa CIO. Muri iki gihe ibihugu bigize Commonwealth yaba bihagarariye, umwanya ufatwa n'igihugu cyakiriye inama y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango wa Commonwealth. Hano nta kintu urugwiro rurabitangazaho nimba koko yaratumiwe cyangwa se Twitter yiwe ngo abishyireho ko yatumiwe. Ibi birakomeza gushyira mu rujijo nimba umukuru w'igihugu azitabira umuhango wo gutabariza umwamikazi wa kabiri Elizabeth w'Ubwongereza, koko nimba azaba ahari. Bamwe bakavuga bati Ubwongereza ni igihugu dufitanye umubano ntakuka, birashoboka cyane ko agomba kwitabira. Reka dutegereze turebe nimba azahagera. Tugiye ku bandi bategetsi bahandi ku isi, tukarebera hamwe abashobora kwitabira bagiye bakira ubutumire. Abandi bategetsi bo ku isi bavuze ko bemeye ubutumire barimo Tony Search, urwego rwa minisitiri w'intebe wa Ireland Michael Martin, perezida w'Ubudage Frank Walter Steinmeier na perezida w'Ubutaliyani Sergio Mattarella, hamwe na perezida w'akanama k'Iburayi Ursula von der Leyen. Aba bose abamaze kwemeza ko bazahaba. Perezida wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol na perezida wa Brazil Jair Bolsonaro nabo bemeje ko bazitabira. Abandi bitezwe ko gukora urugendo rwerekeza mu Bwongereza kwitabira uyu muhango barimo umwami w'abami Empereur cyangwa se Empereur w'Ubuyapani Naruhito, perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ntibizwi niba perezida w'Ubushinwa Xi Jinping azahabwa ubutumire cyangwa niba yabwemera. Ingendo ze muri iki cyumweru kuri Kazakhstan no muri Uzbekistan zizaba ari yo nshuro ya mbere avuye mu Bushinwa kuva icyorezo cya COVID cyatangira. Bivuzwe ko ashobora guhugira muri izo ngendo ntiyitabire ubutumire yahawe
n'abagize umuryango cyangwa se ubwami bw'ibwami mu Bwongereza. Repubulika ya Kisilamu ya Iran imaze igihe yarafatiwe ibihano n'amahanga kubera gahunda yayo ya nucleaire, izahagararirwa gusa mu rwego rwa ambasaderi nk'uko leta y'Ubwongereza yabivuze. Turebere hamwe abantu batigeze batumirwa na gatoya bitewe nuko umubano hagati y'ubwami bw'Ubwongereza n'ibihugu byabo se cyangwa se amatware yabo byifashe. Aha harimo kuba nk'uko tubikesha BBC, umunyamakuru wa BBC ukurikiranira hafi by'umubano w'ibihugu diplomasi James Landell avuga ko nta uhagarariye Uburusiya, Belarus cyangwa se Myanmar watumiwe. Umubano hagati y'Ubwongereza n'Uburusiya usa nkaho wasenyutse kuva Uburusiya bwagaba igitero kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Mu cyumweru gishize umuvugizi wa prezida w'Uburusiya Vladimir Putin, umuvugizi wa prezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko uyu muprezida atarimo gutekereza ku kwitabira uyu muhango habe na gato, kandi tubibutse ko yahoze ari inshuti y'akadasohoka y'umwamikazi w'Ubwongereza. Ubwongereza bwagabanyije cyane kugira ngo ababuhagarariye muri Myanmar kuva igisirikare cyahirika ubutegetsi muri icyo gihugu mu kwezi kwa kabiri muri 2021. Tubibutse ko uyu muhango uzaba ku itariki ya 19 ni kuwa mbere utaha, aho ndetse shampiyona y'Ubwongereza yabaye inahagaze kugira ngo babanze bashyingure se cyangwa se batabarize umugogo w'umwamikazi Elisabeth wa kabiri aho byagenewe. Umuhango uko uzagenda uba kose turabibasezeranyije ko kuri GK Media muzakomeza gukurikirana umuhango uko uzajya ugenda akantu ku kandi. Tuzaba tuhababereye natwe mu buryo bw'iyakure kuko ntawahageze muri twebwe ngo azawukurikirana uwo muhango wose. Reka dukomeze tubabwire ngo mukomeze mukurikirane, kuri subscribe, share, comment ndetse na like. Murakoze cyane.